الرحمن الرحيم. May nyari kami na lilibubong ini waktu ini biyaon sa tayo mga kaibanan biya mga yan na magdaratong sabab na waktu adlaw ini kaung ta na pagjaga sin bulan muin bang siya kakitaan insyaallah subhanahu wa ta'ala na biyasin konsum yon hati ko na hailaya na kita niyo insyaallah ta'ala in kamu yan ang mga kakikiran yan ang mga kapuan yan na bag kamu mawaya humampit sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na jaga na kamu pa amoy ini kadigad amin sa kira-kira kakitaan nyo in bulan insyaallah sibudan kakitaan na to ibandi na ini ato aun hadyan pagsukuan na to tiril sin Allah subhanahu wa ta'ala yari in mga kaburuan na to yari mo naman narapit ko pa to Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman Ishaq Mansur Muhammad yari dapit niya ako isang pato amin ipang-ipang ko ini Sheikh Al-Limnadin na wala pa rin maratong iinbiya mga dimhil kato pangadyan sumagawa na yari sab sila ni katantan insyaallah ta'ala na uno-uno na iinbiya mga kapag meeting-meetingan singkitan yung waktu ini sa mataod pa may ini maudo na to biya mga kabayan na to bisarahon nabisara na to na inamin mga hangpo adlaw sa lago adlaw lang ta ini nakapin simbulan Ramadan yung mga yad to mataod na biya mga nabisara na to pasahad to na manjari hawak to bihaon lang ta muna yung pagnyata simbulan insyaallah na dahil nga mga mahal ka lang ta bang ini kakitaan na atawadi pagtukol si matalsuhan insyaallah ta'ala in malingkat hati ko pagbisarahan tungod pa amoin Eid al-Fitr al-Mubarak uno naman in mga hinangon sing kita niyo awak to lang tasin pag haylaya sing kita niyo amoin lang ta mapatut na to pagtuyuan doon hayan ini sabab karna nalamod pa yan to haamoy in Ramadan pangibarat biya mga kuan amon lang ta ikog-ikog sin bulan Ramadan sabab dito hato kita niyo magtayma sin jawaiz din Allah subhanahu wa ta'ala magtayma sin dirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin ay siyo nagmatuyo lang ta na makadawhat siya sin darauhan niya bang isab lang ta amin liupas niya in waktu halaw man sin bulan Ramadan na aon day sa jaiz niya matapok niya sa sumagawa inya to maray hati ko'y tapok niya paulihan niya inamoy dirihilan niya to na muna tagnaan ko na rin harapit ko pa to yan ni Sheikh Abdul Nasir kamu long ta yan nagdurungog muna mga kataw tayo manguran salam doa kan yung kataan ini iban day sa si mga kataw tayo manguran kagawa-gawaan hula Malayo, hula Arab, hula Islam. Nasalam doakan yung katantan mga katote manguran haram Islam. Iruhal ko muna kay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman in biya mga waktu biya insyaallah subhanahu wa ta'ala palay patadal siya ito. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وصلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mauli mga umat Islam, mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, amun cimud paibadat sa lagu-lagu at tahun ini daya rin na isab kami hawak to kabiaksahan sing kamu magparungog na isab kami kaniyo pangaddian hiatud na maun pahadarat sing kamu yang kamu pamaybay
nagahali-hali, nagtatarad sin waktu, amun piyag ini jamaahan natin waktu yan. Iwan nagtatarad-tarad sin sa halga-halga amin siukat kato sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam kalugay sin pagtarad sin waktu imaalog sin bubukaan ang paawon piya ngayon niya patuhan inyadto di napahapiton sin Allah Ta'ala direct na nga ipon harap pagtag-ipon ingkatan pangayo niya tay maun si mahasud si mahatingi mga tay maud na mo hinduman ini maapon ini magtagna na kita niyo kakawaan na tagsiyam sin Ramadan na napangaditan niyo rin nga panagnaan sambil pabiyaon masi-masi kita niyo alaw man sin Ramadan na jari imbihawon pagkakawaan na tagsiyam na ada kala kakitaan domini mag ini id kita niyo sing konsum bang di na magpajukup kita niyo dito kita niyo adlaw sa dabto inhaylay pagkabiyad to mga tuwan tagnaan na mo kaniyo yung pangaddian tungod paghaylaya mga tuwan yung paghaylaya bahasa Arab to Idul Mubarak pagbalik-balikan in pagpunpun sin mga sila nagtag-ipon pa Allah Ta'ala tiap-tiap matangbos nila in pagtag-ipon nila Allah Subhanahu wa Ta'ala manjarituan ang mahal ka doon in mahal ka doon amin hinang sintao alaw man sin Ramadan in pagnganan dito paghaylaya amin natangbos sintao in pagibadat halaw man sin Ramadan yan lagi-lagi dahil nga panagnaan sin Ramadan sambil pahinapusan niya wala siya tuod na tang-tang naig dahil nga hinang kawayaan sin Allah Ta'ala hinang kanunungan kawayaan kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo na impagtawad impagtawad amo na do inluna impagtagipon taniyo habulan Ramadan impagtawad amo na timbunga sa rayaw-rayaw sin pagibadat taniyo habulan Ramadan dahil nga sa mabyan, hadlaw, kapag kukonsumo, iwan hadlaw, sinaylaya, tumakbir kita niyo patuhan. Inagi na to, Allahu Akbar. Hintakbir yan malagbo, himma na niya, nakagad niyong kabayaan sin Tuhan. Nalibirit niyo, inato. Dahil nga sa mabyan to, inluna sin pagpuasa kabalikan tanyo amo nin pagtawad in pagtawad daan pa hikakuyab sin Tuhan bang nato nakawain daan pa hikakuyab sin Tuhan in daan hikakuyab sin Tuhan amo nin pasuwa dahil nga sabiad to mga tuwan timap pa inumat ummat Islam adunya ini sin iabutan sila sin pagibadat habulan Ramadan. Ba't sabab, in pagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji niya, ni sampabiyadi ni lagbo sin dusa, at pabila matan, in pagtawbat niya pa Allah Ta'ala, in pagmalila niya, in sanggup niya patuhan, hari niya nabalikan, in mga kasaan na hinang niya, kasaan na pagtauhid, kasaan na pag-iman, kasaan na pagsambahyang, ingkatan niya ito. Janji niya pa Allah Ta'ala rihagulan ini, piyarayaw niya, inyad tutuan, upamakun sa sakatan, nakahinang siya sa sakatan marayaw riya dunya, inalupon niya hinang karidaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
damit kianin ianok niya, hadlaw ka na, amuray sa karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingan sinyanang na yadto, paghaylaya sa munda-munda. Dahil nga sa babyad to, bang siya na mo, Allahu Akbar, na may ta siya patuhan o tuhan ko, Joko, in nahinang ko pakabayaan. Amod tuwin liyapan niya, Allahu Akbar, na may ta siya, Joko, in nahinang niya halawman sinramata. Na ayaw man siya, long mumangda daing kuwan, timakbir siya kalibukon Joko. Kalau rin niya majukop dihaon, haruay majukop niya natuan. Kaya sa bagbian, inbungan niya, balikan na mo, nauuna to inatay na to, maglasa niya sahi. Nauuna to, inhinang na to, nagtawat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa babing katan bulan, yukab ka to tanyo sila Allah ta'ala, dunhanin pagtawat, hati-hatiak dumadlaw. Naman jari mga tuan, awang pagtawat biyata sila Allah ta'ala, papasun niya pa indusa, gantian niya pa, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Bukun hat kaya pasindusa. Gantian pa, innahinang niya rusa biya nagbubuhog, papasun pa gantian pa karayawan. Timak patuan, in nakapag-ibadat marayaw, nga sabihan, in takbe ni hadlaw ito, hadlaw helaya, inagin niya victory. Victory. Harap at bang iman nabihan, victory. Nang daog. Dahil nga sabihan mga tuan, makug kita niyo, insya Allah subhanahu wa ta'ala, amin mga kita niyo nakaibadat pamarayaw, habulan ini, na pasunguntan niyo, in pag-ibadat niyo, pag-ingig simbulan ini, aun na bulan alupon na to. Inahinang na to ibadat, habulan ini. Dahon na to, pagkairanan bulan. Magtag-ipon kita niyo sa rayaw-rayaw. Bang man maka na to imbiyeta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Alam tinayat, illa man taba. Amurain mga sila, nagtawat, sinpagtawat, sa bundal-bundal kabayaan sintuhan, dosa nila papagkahin nila. Iwan labi o laro sa nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amila saliha. Iyamalan nila ininang marayaw, bukunin munong na sadya. Na imbihad turagbus janji sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Yubaddilullah. Gantian sin Allah ta'ala. Papasun pa indusa, gantian pa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kasaan niya yato pa anong hara karayawan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Natuntungon na to mga tuwan. Yari kita ni wadong niya. Yung pagpuasa na to ini pagsaddi asing kamatay. Mig kita ni ring habay, harap pakubol sa yan. Dahing habay, harap pakubol. Naindahon na to ding habay, harap pakubol, huwag na pagdabang, huwag pagdamalita, huwag pagdaununo. Indahon natutuhan, aming kiamalan na to, di halaw sinamahan. Na, manging kiamalan na to, biya na sinasabot yan to, napapasin do sa tanyo hadlaw yan. Napapasin pagkaradyaan na to hadlaw yan, dahil nga sabab yan, tumakbir yung mga tao, Allahu Akbar. Na, dahil nga sabab yan, mig kita nyo ring habay, harap pakubol. Dahil nga kubol, mig na isab, ada kala pasulga, ada kala pa apinal ka jahannam wal iyadu billah. Na murah-murahan, inamal tanyo. Di habulan sin Ramadan ini, mahinang sipaghaylaya na to. Insya Allah ta'ala hadlaw dumata dakala, ataw hadlaw sabto. In kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tubtub na hadyarid to. Yari nari matungin biya mga piyagtatangad-tangaran na mo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, yaitu nain biya mga kiyatokbal siguro na tumulia ay Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman. Tungod pa amoy hinangon sing kita niyo bang maabot na in pagkala lang ta pag ini hari raya sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amoy in biyayta siabot niya katutan niyo tungod pa pagkala kagunahan na to in pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala.
At iniya amin sumanggop na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala at kala naanad na kita niyo maginang sinlabi marayaw amin tumutog na kita niyo ron kataan marayaw in mga kataan mangi ito hibugit na to na paamoy ini pagbubugitan kaniya di na to balikan nawang na to di nakabalikan ninyo to biya na sinari niya bukon sadya in kita rihilan sinallahu ta'ala karayawan ampunon sin Tuhan Rabbul Alamin sampai sin amal tamangi na hinangta na kaunay at tukantian sin Allahu Ta'ala dihilan ka ato pahala. Amon hindi at ba't niya kain na yubadirullahu sayyiatihim hasana. Gantian sin Allahu Ta'ala pamarayaw inhinang tamangi at kala siyang gupan mo na rin na kau magbalik-balik. Bukon lang niya amin tawat binulong sin mag-imungan. At ini tumawat bihaon kung sumalikan. Oo siya to tumawat na isang balikan na isa. Nabukon bihad to in Muslim. In Muslim, makaminsan na siya tuwan malusot ambok kawang. Di na siya magbalik malusot. Bihad. Na alhamdulillah, yan to na. Naman jari pagkayaring guru tabi mga nakaganap na isa, Sheikh Abdullah Yasin. Alhamdulillah, yari siya nakalamot ha ini piaglilibungan na mo ini, biya na sinagi ko, na muna ini pawisarahon ko na mo na yung ipang-ipang ko ini amin. Iban-iban ko rin na panagnaan ni Sheikh Alim Nading. Amoy ini dimhil sab siya biya mga uno-uno na yung kabayaan niya biya mga hipa salamat at mga kataw tayo mga oran ni Maluk Kato biya. Zarta, di mo rumog ha Wald FM. Wald ito pagtaw siya na ito mas buha. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So alhamdulillah mga pananguan sing kami amuin yan musimasi di murong sarta jimadjaka sing programa sing kami riha long tatampat mulya ini sa kawa mahapon amuin pagtawon ng kabdal iftar. So biyayaon mga pananguan harama Islam in adlaw ini kauhaan tag siyam adlaw na sin pagtangka sing kita nyo di hamulan Ramadan. Manjari agon-agon betag bus pag ginapusan na katuan na laong tayo na adlaw ini. Kasabay ta mga panangwan ha kama Islam in bulan ha Islam, habistan sin Islam, habilangan sin Islam. Laong tayo hang kaulam, mampon kahantag siyam, katuan adlaw ra. So in adlaw ini laong ta kahantag siyam na. So manjari betag bus sung na maghinapusan katuan na. Amara ko man magtakad-takad kita kanang-kana sinamulang tapag kita sin bulan declaration sin laong tam nga sila. Amoy mapatot mag-declare bang aon na kita na laong ta in konsumento katuan betag bus. Haylay na sing kita. Bangga kita anim bulan. Harapon bang di na magpajukup kita laong ta katluan adlaw sin pagpuasa manjari ada kala adlaw sabto in pag haylay sing kita. So manjari mga palangwa na agama Islam maniyo laong ta pagkailan kita hinapusan in bulan Ramadan kaya nga tansing kita nyo ya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kato nyo in pag-ibadat din halaw niya biya na sin pagtangka haadlaw niya ibadlaw ta sin pag-ibadat haruman niya siya ra sin Allah subhanahu wa ta'ala sarda karag mo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibang kasahabatan niya so makawa ka na kita nagtag na biya yung biya bos wag ginapusan na sadakallahu alladhi qala ayyaman ma'dudat kung natin ibay sin Allah subhanahu wa ta'ala imulan Ramadan nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala bukod na malukay ayyaman ma'dudat mga bilangan sin adlaw maitong mura in taon-taon sin adlawan niya wala intuhan imyan daw tabyulanan in pagpuasa niyo so makawayad dawan dagatuan na laong tabang biya mga tumaas-taas mga hangka bulan cukup da inamun bulan Ramadan naman jari ka ano na kita ni nagtag na biya sin daw ta sin adlaw yan taon pag kita simbulan da isa jayaon na miyamot na sabitan ni magkita magsimbulan magbalik diya na hayaan in sapat sin adlaw magdaran halaw man sinang katahon at tawakan sin halaw man sinang kahulan manjari na laong ta kalusungan na rapula ha mga sila amoy in laong ta nakasabo sila miyabot pa bulan Ramadan manjari wala nila nahinang ipagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala sampay na dyan manay kuring Ramadan amoy wala sila nakahampit sing karaywan doon halongan niya damikya ni sab na timap para pula timap pa haparuntungan na pula in mga sila bariman ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy biyak nila in Ramadan sin pag-iman patuhan Rabbul Alamin sarta napakay nila insyulakan ding hamawakto nila iman kabuhi nila
hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So minsan sila si Mampay na pahinapusan nini, alhamdulillah lang po, giwan kuyag sila, karena nakatayma atawakan nakahinang sin pardaakan sa lagu-lagu sin Allah subhanahu wa ta'ala. So mahuli ka tuan, amurad biya mga kakabtang sing kami, pagkayari ako lang tabisita sing kita, insyaAllah ta'ala biya mga Alhamdulillah, magsukor sin kabtangan nito pagpatundong kato tanyo kataan, amoy inlaw ta nasabot in tawuran sin adlawan pag-ibadat na to. Amoy inlaw niya at sa kaulola, amoy iitong muwihan in taod niya. Manjari in itungan kawan na tagsiyam. Na in sa reo-reo lang ta amoy madukop ten itungan sin tiap-tiap hamuk din kato nakadukop kita kawan tagsiyam sarili na atawa katluan bihad to na sababing kaywanan mag-itong bihan napadukop po na mga siyam adlaw siyam adlaw bihan atawa tu adlaw bihan na sinarisin mudir at niya abang man lang niya ang pitlaan tinggalan pitla na yung mga yadto di ko kaingatan bang haunuin biya mga punan niya pangdayin di inagpuunan biya mga paghindo ang panghindo dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam puunan dahil nga Tuhan na Rabbul Alamin nalong niya in bulan kawan datag siya sampai siminyal siya sinamoy in lima niya bihan long niya ibang bihan ampalong niya bihan atin niya nakaruay ng po nag-aakaling ulam may katan kauhaan na pag-ubos ito pagbalik kiwanin ang buhok yaon bihan so kawan datag siya. So long ta ha ito nga sing kamaasan talong niya ini bulan niya aon siya kuan. Aon biya mga ini magsaw ini pag kuan sin bulan. At niya doon siya magsaw pa ikakatluan. Iban sing kawan tag siya. Ada kalamay ng katluan, ada kalamay ng kawan tag siya. Biya to. Ang kan na ini wiyadib sin Allah taala pagkita bulan. Sabab sin pagsawid to. Amo ti maksud. Supaya kahatihan tatod, matanto, pagtagna sin pag-ibadat, bang kita tumagna na halaw na kita sin waktu sin Ramadan. Sabab bang kita nakakuha, di tayo maunin ibadan. Ano kung kaya ito? Na dami kiyan na isab amin magtanggos na kita niyo ini, subay isab kita niyo magkita sin bulan. Bang kita niyo mabaya da, makara, ini kita iban sin Tuhan na Rabbul Alamin. Subay na ito akarunin daakan niya sin pagkita sin bulan, sabab doon haan, amoy in matanto na ito yung ibadat na ito, kimugdan at wala. Bihad to. Na yung mga sila, amin nangandol na hadya pa, amin lang niya, di na kayo magkita sa kikita na muda, na yung mga yadto, hindi kayo makawis sa sabab di na mo kayo ngatan. Mangawin po na ni sabab ni Aka Manila ito. Di tayo sabab kayo ngatan. Di tayo sabab kita magamakan nila, ang bihad yung katanaman nila, sa sumagawa hakato, amin na pangadji, takihatihan, tanaron kita. Haamin kaya hatihan ta. Tungod pa amin pag-aram. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Ha mga yadto, ando tuan, wala kami nagamakan yun. Ang bihad to, o bang kawayan yung bihad to, katanaman yun, napangadji niyo isabihan. Isabihan din, naon na isabihan biya mga magparulikan niyo. Dimihil sinamin mga ini kawayan niyo bihad. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Na bihad to na, at niya yari na nakapag ini sambot-sambot na rapit patuo ko siya rin nga ini rapit niya ako isang patuo ikari ko na isang kan sa Muhammad yari rapit ko isang patuo biha amin sumubli di mail ka to taniyo sin pagkala amin lang ta susungon sin kita insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In mahuli hari ko pa'y katukbar inamo in pangadjian ini lamud ko waktu tayo dibiyayaon muna sumalam na ako sinamo in salam kabiaksahan amon pagbabakan iman pagbubutasan sinamuin mga umat Islam labi awla na tuod ini biya nasin nasabot adlaw ini adlaw misan ano namuin masuk na patahin ako sa daw ni Ustad ini Alin Nading ini na sumalam ako amon mga nare-react sa amuin makakilala ha ini mga laom sin television nila iban sila wala na amuin yan to di mo nung haridyo nila hati ko ba maray panag na first time lang simbasa ang galis ako nakapamistaral o naman
nakalamod doon karungukan sinamon mga rin nga amuin nagpapalay sin radio nila parang na sumalam ako kanila sabab di ko kaingatanin waktu amuin bang unoy na amuin waktu ko ay makasalam pa ka ako magbalik ini kanila biya sinamon adlaw ini ha taon susungon at tawali na pag take advantage ako sinamuin waktu biya yaon amon makatukbal kanila sin salam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh in parakala sin pagyano namon yang ajita ini parihalan sin law niya Idul Fitr daw sin kita basa sinugamuin haylaya puasa Idul Fitr kulang labi wala gumawa din nga dua kaptangan very important amuin kaptangan amin law sin basa sin kita ini ni pag ini ni kukuyag iban pagsarang sukul inamuin haylaya Idul Fitr wala makakuha dito harwa kaptangan nito kaptangan lang niya ini ni pagkukuyag iban pagsarang sukul in pagkukuyag natin niya in adlaw haylaya Idul Fitr haylaya puasa pagkukuyag sin mga mu'min usog iban mu'min babae iban sin mga panubo nila ipagkukuyag nila bukod karna sila magkukuyag karna sin taod sin kakaon iban sin inuman iban sin lingkat sin pakayan iban sin amon mga paghali-hali bukod amon ito pagsarang sukulan ipagsarang sukulan sin amin kita umat Islam dito adlaw haylaya yan pagsarang sukul ta pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin diul kato iban tiabang kita sin Allah ta'ala amon tulong sin Allah ta'ala kato amoy kaya tunay itain amon pag-amal ibadat tahlam sa bulan Ramadan na kapag sa puasa kita na kapag sambahayan kita iwan amuin inang kita sinamoy manaut maslag amal ibadat tarun halaw man sin adlaw iban sin diyo man sin bulan Ramadan amo ito'y pagsarang sukulan sin mga umat Islam sin mga mu'min usog iba mu'min babae adlaw haylaya amuin pagyanan na haylaya puasa amo ito'y sa lago-lago amuin pagsarang sukulan ta buko ni namun para na sinamuin kakaon karena sin diulan kita sin Allah Ta'ala asawab sin pangdol niya iban sin tabang niya kato kaya tunay tayo mga salabu-labu amal ibadat dun halaw man sin yadlawan iban biulanan sin bulan Ramadan hasabad ito pagdatong sin haylaya amun daw ta Idul Fitr na amo yadto impagkukuyag taha amuin pangdol sin Allah Ta'ala amin adlaw yan adlaw pagkukuyag mabarakat ang mga umat Islam katantan. Yato'y na maana sinamon lang niya pagkukuyag. Madto pa amin lang niya maana sinamon in pagsarang sukul. In pagsarang sukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin inini hitukbal sin kita roon na inini waktu yaon amuin inini pagsarang sukul ta inday nga mga mazahir sinamon pagsarang sukul pa Allah ta'ala at tawag siya luparagbos sinamon pagsarang sukul ta pa Allah subhanahu wa ta'ala doon ha waktu yaon amo na yung pagpataod sin law niya dikir pagpataod sin zikir amo in na warid kaya baita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sin lafal Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd in lafal ini kaya baita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to sin adlaw haylaya dahil hatag na pagumo intet-tet hang katauray kato dahil halong simbay ta manaw madto pa pagsasambahayangan naglalapal kita sindapal amoy na sabot ito sampay amuin hawak to lingkod ta rito pagsasambahayangan nagtatagad sinuwak to ikatindog inamuin sambahayang yadto piyaglalapal ta inadto ikatindog in sambahayang pag-ubos magbalik kita rin dito pagsasambahayangan muy pabayta naglalapal da sindamit kiyan among lapal ito yadto rin hamahabok amuin lang niya mazahir amo idlu paragbos sin amin antang si pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala adlaw haylaya amin haylaya puasa damit yan dahil nga amuin mga dagbos ini pagsarang sukul ha adlaw yan amuin in kita amuin nakapagwa kita sin pagtawagon sadaqatul fitr amun zakat fitra amin kaya tunay taron ha waktu yaon amo tunay nga mga salagu-lagu ibadat na mangukya tunay inyat to
amo na yadto inamuin tiwila sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin parman niya mahamulya law niya kad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Amo na yadto siabot lang sin Allah ta'ala nagparuntungan na inamuin tao man tazakka. Ini tazakka imana niya amuin hininang sin amuin kiatut sin ginawaran niya dahil haraan sin amuin pag hidya tong sin pag-iman niya, iban sin pag-ibadat niya, pag-amal salin niya, halaw man sin, diyo man iban sin, diulawan sin, diyo man iban niya, iadlawan sin bulan Ramadan, amo din pagyanon amon, tajakka, nagpagwa sin jakat, amuin Peter pagyanon, na pag-uwas, wada karas marabihi pasalla, ang panauwas nagdikir, amun tinunay sin pagsambahayang. In pagsambahayang dito, lamod in dito halawm sin amun lapagyanon sambahayang 5 wakto. Lamod in salatul qiyam, ang haamun law niya salla. Na lamod in amun sambahayang amun sambahayang mun sin adlaw yan amun adlaw. Haylaya puasa. Amo yan tunday ha mga pagyanon ko, wala makakuha in pagtawagon. Amun Idil Fitr, haylaya puasa. Dahil nga amo yung dua kabtangan siyabot ko, pag ini kukuyag, iban pag ini sarang sukul po Allah subhanahu wa ta'ala, bihat ito nandang sin pagsarang sukul yung pagkukuyag, sin kita ni umat Islam, murah-murahan bang man kita ni rulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin madawat na to, inaman ibadat na to, amin makalamod kita ni magkukuyag, magsarang sukul po Allah subhanahu wa ta'ala, waktu dumatong ha, konsum ka atawa ko nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lingkat-lingkat biya mga pengajian sing kita niyo biya nagbabatok ingkatan. Masya Allah, ang kanay sa bang mga ulama ay magpun-pun. Masya Allah, malagbo hadya yung mahampit sing kita niyo. At yagnaan sinamok kurun mulia Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, siyabot niya yung pagtawbat. Na inya ito yung puunan din nga Rasul sallallahu alaihi wasallam bang paamuhon ingka ito ini tiu-tiu pa magkahinang tatong pagtawbat. Sa bamin Rasul sallallahu alaihi wasallam laong niya yung pagtawbat niya na ang karo may ban sinang kaadlaw aw nang buk riwayat makahangatos aw nang buok bihan makakapituan. Masya Allah. Nain kita ti kumama karo makatubi cukup na. Nabukon bihan to. Bangaw dapat kataan siya min waktu yaon kita nangangan Ang waktu pagtawat ta maghadat pagtawat. na mo na ito na ito naman jari sumuno ini Sheikh Alim Nading siyapot ni mga adlawan nito amin bukon na to yadto ini lupaso ni mga adlaw yadto sarta amin suway tuod ini majukop na to bangaw dapat nakakadukop si mga adlaw yadto siyapot Sheikh Ishaq Muhammad kainain subay aon doon yung pagsupor, iban pagkukuyag, magkukuyag sabab na doon ko pinadlawan. Alhamdulillah. Magsupor pa Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kita kaya. Iban sandal, haamin tung na isimpiyagdakan niya katutan niyo. Alhamdulillah, yadto na ini lang tanapon kata. Naman dyan waktu ini, hirwal ko isa pa ini guru mulia, Syekh Abdullah Yasin, amin dimihil na isa katutan niyo pengajian. Supaya magbatok katangka sa Allah Ta'ala in maksud kaglingkuran na to biyahon. Ini magmaap na kuman. Isay ko na jaman mo ni matong di ako nung nakalipat siya rin. Kaso magawaya rin nakaapas, alhamdulillah. Nairil ko ka sa Abdullah Yasin, palitapadla siya na to maskura. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lakal hamdu bini'matika allati an'amta alaina bima la nuhsi. Wa ballagtana اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك اللهم تقبل صيامنا وجنبنا تقبل صيامنا اللهم اجعل صيامنا مقبولا وذنبنا مغفورا واجعلنا من الوتقائك يا رب العالمين. الحمد لله مرينا na maikato yung bulan Ramadan. Yan asin nasabot kain asin mga kaguruhan na to. Ito labi-labi iwo-iwo to paksang sukol na to pa Allah subhanahu wa ta'ala asin nasabot sak. Ito patutuod, wajib tuod. Sabab sin ang buhok din ng mga baita sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na sa rayaw-rayaw na amoin ikapaluto na to bulan Ramadan na namaid na sa adakala adlaw yan, adakala konsum pa na in pagsukulan ka rito amoin in nadawhat na to rito in pahala lipat manglipat amo to yung kapaluto ta bulan Ramadan amin pahala lipaton amo in hapuasa biyabita sinususul salam man sama Ramadana imanan isaban gufira lahu ma taqaddama min jambi amo iton in madawhat na to in karayawan sa taod-taod lipat manglipat in karayawan bang bihaton in kaya paluto na to bulan Ramadan amin mare na tumay ko din kato amin puasa imanan wakti saban gufira lahu ma taqaddama min jambi at inaimbungan niya kaampunan ampunan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala labi luba abita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahinapusan sin adlaw adum sin Ramadan amo na inin sa taod-taod mahardi kaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon na rin na kajahan in panday na panaglaan simbolang Ramadan, ibu-ibu in lapason sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat malayangkan hakay na sin doom sin Ramadan, tila in taod sin duman liyawayan yaon, kawantag siyang doom in taod niya, lipaton nito sin Allah ta'ala. Alhamdulillah, wang man kita papanjiron sin Allah ta'ala, amoin minalutaqay, min nari jahannam. Amin. Pagsukulan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian natunay na to in pag-ianon Laylatul Qadar, Qiyamul Layl, fi asri awahir. Alhamdulillah, amuray sab, ya paluto na to bulan Ramadan, amuin ibadat sa lago-lago ito, khairum min alfi syahrin. Alhamdulillah, damikian inito, madawhat na to resab in pag-ianon lipat manglipat in karayon bang in qiyamul layl na to biyan sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alayh. Ito bihat to resab at ini madawhat na to alhamdulillah in karayon simbolan Ramadan damikyan in amuin karayon sin Laylatul Qadar napaawan sin kita niyo magmayan bihat to alhamdulillah amoy madawhat na to in waktu sa halga-halga dihil kato ni sin Allah subhanahu wa ta'ala kana biya na sinagi maray na namaid adakala tugtog na kuman adlaw yan adakala pa konsum pa na bangsaw pa maaong pa konsum insyaallah ta'ala na masiray sa kita niyo insyaallah lunan na to in waktu ini doom ini sampai pakonsum niya sin ibadat kana sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pagpuasa, amin pagzikir, pagtasbih, pagpatawad sin dua labi luba amin mga kampo ng pa Allah ta'ala amin mikilakpas dahil na afinaka jahannam sabab natin sa taod-taod sabab ito in ang kaning Rasul sallallahu alaihi wasallam di niya patinggalan ha umat niya in waktu ini di palabayon Rasul sallallahu alaihi wasallam siya ni sa tuyo man siya mag-ibadat bang maut hawak to be ni di asra awakil sampai piukaw in kaasawahan niya da akon mag-ibadat mga kampo na sampai naasuo siya sinasawa niya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha uno yung patot hipangayari doa duman niya on amin Laylatul Qadar kabaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangakampo na Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fuan. Sebab pag-ampun sa Allah Ta'ala, paglalakpas sin Allah Ta'ala, din haafina ka jahannam. Sebab ito, biya na sinasabot ka, kamaasan na to, miyatay na sila, pilata, gatus tahon na, ibu tahon na, adakala lang kubur, atau bagura, dahil sila ito alam barjahiyah, na, ingkalagihan nila ito, pangayon na to dua. Di na to kaingatan, aon kasumbuhan din halam sin surga kolon pur nila atau sumbuhan din na pinaka jahannam wal iyad billah nabang maawnin ito hasabab sin Panginoon sin anak ako nila dunya ya kato par sababan nahawon sila din pinaka jahannam siksa alam barjahiyah amnain alam kubur
kanito di patinggalan si Rasul sallallahu alaihi wasallam kana amo to yung kalangihan nila. Demikian ing kita buhi kita niyo may teton mangiyo kita mikilakpas din ha final ka jahanam. Sinya di kita buhi. Nalong si mga ulama sabab in kita di ta kaingatan. Ada kala nasulat na ingan mo ini ka final ka jahanam. Ada kala yon nakaw nasulat na ingan na hasabab sin doa mo hawak to yon dia tayo si Allah Ta'ala in doa hawak to paglalakpas sin Allah Ta'ala hifailis sin Allah Ta'ala ang kanitong patawron tayong doa Allahumma atikna minan nar Allahumma atikna minan Allahumma ij'alna minal wataqaika fi hadhihi al-lailati as-sahri sarifati mubarakah aman to yung darantahi pangindua pa Allah Subhanahu wa Ta'ala na murah-murahan bangmayan kita ni wihatto iwiwusukul pa Allah Subhanahu wa Ta'ala indilan niya kita waktu kaya daya upaya tau kasi ko baya amoy nahinang nato ito in abiyasin hadisin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahulay ito na sadya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran jazilan ya syafana. In sa lingkat-lingkat panagdian kaya kanap sin doon na ito magbiyahin dunia untuk magpapagkala. Amin susungon sin kita niyo. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na manjari in biya na sinagi ko nagbabatok nakatantan yung biya mga ini na supaya long ta ini ada kala kalupahan tao tanin time isa sin amin hinamod taon na ha ini kaunahan to ingaton ha maabot in katampanan kita maabot in adlawan sin ini paghaylaya. Muna nasabot sa kain na yung tungod pa amin yan to. Amin takbir. Laong niya, hati niya dahil amin gumawa pakaw, dahil pamaybay mo, na asal di maig na yung pagtakbir. Sa papamod, tuwing kabayaan sinallahu ta'ala dumukon hawak to, sarta yung mga malaikat, ini nakauna pa rin kato, nagsakap. Sinadlaw yan to, amin numaog maribawa sing gumini, fi kulli baladin wa fi kulli sikakin minal ard. Uno-uno lalawayan katanyo ni malaikat ibang pagtawag nila ya ummat Muhammad ukhruju buwan na kam harap man to pa amin musalla ko harap pa amin pagsasambahayangan niyo naroon hayan amoy injo makasila kato nasarta in kaunahan tulo na amoy hinang sin pagsamahayang yan tulong tamasabot ko muna naroon hay ni ha amoy paghinangon sing kita biya pagkalupahan sing kaybanan in mga takbir ha amoy panagnaan hautba biya na in takbir panagnaan siyam ha bangka mo Pito. siyam muna siyam in hautba in takbir siyam in ha rakati karwa pito manjari in tasbih sambahayang pito hapanagnaan rakaat in ha ini rakaati karwa lima. Yung takbir panagnan Takbir panagnan. Nabihad to. Ayaw na to kalupahan niya to sabab na imunan niya na magpangasuway sa bingkaybanan pag magkakuan. Maka minsan nagkatahon biya. Natawalong ta makarwa na hinangon na lang dyan ang katahon. Amo na in Idul Fitr, iban sin Idul Adha. Na alhamdulillah nagbabatok ito katantan salta na ini nasabot si Sheikh Abdul Nasir kain ito tungod pa amin long niya in pagtawbat subaya turi maig sabab muna in magtatawbat bang siya naka ini pagtawbat matanim pagtawbat niya na matao din dirhilan sin Allah Ta'ala kaniya bukod sa siya dihilan pahala sinamin pag-ibadat niya damil sin hinang niya mangiid to bang niya tiyawatan tuod hinangon pa amal marayo na dobli amo na tilong ni lipaton nalipat na asal dito pa nabedi na bang magtatao din amal sing kita niya insyaallah subhanahu wa ta'ala nabiyaon waktu insyaallah itukbal ko isab in waktu kan Syekh Jamal Munib amoy in lang ta gumanap atawa magpatibuok sinya sa katan insyaallah subhanahu wa ta'ala palyatapaddal siya to masgura. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya malingkatin
Kaya muna ka siya rin dihin ni pagdatong ko. Masya Allah. Alhamdulillah. Mga taon dapat dumungog na sa Jaco. Di sa manjali. Masalsin namin na Idul Fitri ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Bang tanim kakitaan doon yan in bulan na haylaya kita ni Punsog. Mangdi insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At iniatartan ito na tuod ha adlaw sabto. MasyaAllah, alhamdulillah. Ya Allah, paamuta kami sin paghaylaya. Amin. Tumayma ya Allah sinamuin sa salamatahan din kayo. At sa mami ini sa salamatahan din Allah subhanahu wa ta'ala. Yaumul Jawais. Yaumul Jawais. Beta sin amin hadis bihaya. So, diha ini mga tayo mga agamis lamang bumya. Bangbiya mga dungdungan tanim marayaw. Bang ibadat hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paibadat yang biya jamaiya. Biya sa pamalong ta Ramadan. Naghambok yung mga Muslim nag-agad-agad katan. Damikyan biya mga paghaji. Kahinapusan niya. Ang hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala paghaylaya. Masya Allah. Ang kanat biya biya sa kaula-ula. Price ka ito tayo sintuan tayo ng malamin. Sinamin sambat ipa tuan ito. Bukod sa ito, amin biya mga sambat niya, amin kakaundin doon haon. Sa amin par sa lawan sin nakapag-ibadat ka. Nakahinang ka sin amin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin hambok din harapon sin Islam 5. Masya Allah. Amin hambok din kun Islam 5. Mahinang pa par sa lawan, amin hikasultan ni palang surga insyaAllah subhanahu wa ta'ala. At mabilang kita nyo rin ang mga amuin haunon sin Allah subhanahu wa ta'ala sambati tuan kuan kain Abdullah Yasin. So, amet din biya mga hikmat niya dakula. Biya na sindi sa nakatuadon niya mga tulong biyan. Bangko biya mga nag-training, kuang biyayan. Pag-uusip pag-training ito, naong biya mga paglami-lami biyayan. Sa salamatahan. Na, walillahi matalul a'la. Atin niya, paglaggo ni haipon niya. Sinamin timunay, sinamin daakan niya, so ang ito. Sa suwaitan yung tumtumon mga tayo mga mo agama Islam. Ipaghariraya na pagsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipaghariraya, amin pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. O kung amin biya mga laong kapag ginanong sing kaiwanan din kato, wag haylan rin magligot, magkataan, magpanayam, biini, magtudyon, magkuhan, biini. So, babang mo aturon, impaman sin Allah ta'ala. Misan pa biya din yung paglami-lamitan niyo, suway tanyo tumtumon, suway rari maigkato tanyo yung pagtawat, yung pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't sa mga kita, hatungod sinamin long tabihan, amin paghaylaya, long sing kita amin haylaya haji, mga amin magkurban na yung tao si mga kukurbanan niya, ibeta sin Allah ta'ala. Layan Allah luhumuha, wala dimauha. Layan Allah luhumuha, wala dimauha, walakin yan haluh takwamin ko. Takwamin ko. Di mo na banawhat inrida sin Allah subhanahu wa ta'ala, sinamuin unod iwan dugo, sinamin siyong bayit mo yun, mayroong pagbabuha mo ka Allah ta'ala. So, ang ito importante namin yung pagbabuha na, mga tayo mamud, panalitan niyo ba ha? Mangkaw magligot, mangkuhan, madawhat mo ba yun? Duhan sila, madawhat mo, murka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murka sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, ini, intanda niya, aming paglami-lamitan niyo, inkatahan sinamin doon, yung malaikat, yung nakarandanan, yung nakakidkiran kataan, aming manawag-tawag. Amano siya, dakon magtakbir, dakon magkuhan. Then, ang mga salingkat-lingkat sunat din diya ini, mangkaw din sa pama, then hasatan kau. Aming gimuha din haway mo. Harap mat pa masjid. Pag uwi mo ay kung lumabay, magbalik ka lalawayan mo. Di ikaw lumabay, hansi pakisam. Pasupayan ka tahan sila lalaway mo, sumaksi kayo mo. Masya Allah. Kita ang aming lawang pag-ukap sin aming karayawan. Lawang pag-ukap sin karayawan, sambilin lupa aming kuanong mo, sumaksi kayo mo katahan. Amin mo ukap ta ato tanin lawang sin aming karayawan. At sa magkikarayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ing karayawan tanin aming tumaon. Sambat nyo kain na, sambat ituan Abdil, hinang mangi, pag mo pagtawatan, lamay nang nahinang manayaw. Masya Allah. Pag-ukab sin amuin, lawang maraw-kato tanin. Nasa ini, suway tanyo, amuin, in pag-celebrate tanyo, in paglami-lami tanyo, sin aming paghaylaya, na ang naturan diyo tang katutan. Asupaya di magkangi. So, umet to yun aming maniyulong ta, ikakanap ko rin niya ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, in bulan Ramadan, na hinang parsawaban sinamin kaya ampun katutan yung sintuan tanyo Rabbul Alamin na hinang parsawaban sinamuin lang ta ikahang katutan yung sa matituan buwan bang kaya sulat din dito halam singan mo hanar ka na kalam hinang parsawaban mamin mahawang kita niyo dahil mga upaka minan na rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So tutub dito na sadya murang-murang papagparatatong katutan yung katihan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung hinang tanyo. Tungod pa yan, ito katantan, insyaAllah ito raha Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin, yamhullahu ma yasha wa yuthbit.
Oh, na. Amoy kiya bubutang na asal kiya kadal sumagawa aon pakapatot sinabaw tala maminda Na. haamin kahalan nito. Na. Bisan kaw kaya susulat na. Na inakaon ta rin dito hadto amin di kita'y kasulat. Di kita kasulat. Oh, ingkatan si mapatot halian paghalian ta. Halian. Ingkatan si mapatot ipahinang ni hinang unta. Hinangunta. Kaso pa, ya misan kita kaya susulat ano kay lo mapapas kakantian sebab Allah Ta'ala rin magpinda. Wa indahu umul kitab. In original copy sin record, Ito kasi. siya nag-uli. Siya nag-uli. Manjari niya papasun gantian. Insya Allah subhanahu Pakalon ni Bayuri. Naramik yan, inamoy kamaksuran tuod sin Eid, Eid al-Fitr, biyan na sinalita kain na Yawmul Jawaiz. Yung mga jawain. Amoy magtabok kita niyo katan sin Jaiza, sin pansukuan na to. Isu sin nagamal marayaw, tanto sa jay madawat niya karayawan. Inagaman si mangi na damik yan na murayan to. Na hawak to sa milbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang maabot na inamin pagpun-pun sin umat Islam, hambuk lokal, amo na sa mahayang ay law niya habatatil malaika. Na. Numaog maripawawa sin bumi. Inisarta, in Allah Ta'ala imian ha ya malaikati. Ma jajaul ajir ida amila amala. Uno lang na tumbas, ha mga taon na ginilugto, naghinang, bayad sin paghinang niya. Uno. Laong si mga malaikat, ya ilahana, ya saydana, antuwakfiya ajra. Allah. Masya Allah. Nauset to, tukbalan mo, hindi mo yung suko nila. Naimyan din Allah Ta'ala, ushidukum, bi anni kad ghafartu lahum, bi qiyamihim wa siyamihim, ridai wa maghfirati. Karidaan ko ibang kaampunan ko kanila. Amurat tindiya daot na to, ini karidaan sin Allah Ta'ala. Sabab aon din nga mga ulama magiyan, ini kasudsuga bukod taon sinambal na hinang. Sumakawa rida sin Allah Ta'ala hinang. Biya na simpagyanon sin kita, ingkakunahan ta amoyin, ini bukon quantity sin hinang. Sa quality. Quality sin hinang. Ang pengkabatauran, yung pagbistahon na dya, amoy ini ni Juan Long niya. Bukon, namin kamaumuhan pagkitaon nila bihan, amoy ini, ano ba ini? Baka mga naghihinang mga opisyan, magkita long na sin Juan, sinamoy DTR. bukon, amoy Juan niya. Ini, dirihilan na dya kanya, may ma-receive niya. Bonus. Bukon Juan, ini. So bakawa in kakunhan to dagto amoy in kuan mo, amoy ini kitaon mo namin hinang mo. Ano, Oh. Jagahan mo, Performance. in hinang mo. Paamuhon mo kabayaan sinamin pangdaakan kayo mo. Namating kakunan na supaya madawat na to in rida sinallahu ta'ala iwan sing kaampunan ni liwat amo at ini kasud na to suka mga katote mamurang mga Islam na magsukor ang mga kaguluhan na to mulia yari sila kata na waktu ini insyaallah sarta pagubusin ni ate ko maun kami pataas yaon sa kabiyaon ini invite kamo long ta in Wahab namin tagdapusin lokal ini at niya siya magkukuyag siya magpa ini manghulmat ang mga kaguluhan alhamdulillah waktu ini yaman jari yato na miyabot in waktu insyaallah kadi kanalim ikaw na imbiya mga magbang di Well, nagpagod ka na. Ito na. Ito na, pataas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
Allah.